Manipur di shortly chingri khawai khamadaya phaikar khuida Meitei MLA na kuki kapam relief camp li wakhang han sampanghaira. President Draupadi Murmu Manipur li ungra kachili korkom na makhamyang abaw haira. Halelo Tangkhul Express Pvt bao RINGYAOPHI mahak NINGSHEN ina pami dalei. Bao bing mai saina nangrumsa. Manipur di short wichili chingri khawai khamadaya phaikar khuida Meitei MLA na kuki kapam relief camp li wakhang han sampanghaira. Chingri khawai ningrin ina zatta Singjamai constituency minginin BJP legislator Yumnam Kemchun Singh na ukruli khalei lidan sare khong IDP relief camp ui minginin li ayaba wangahan haira. Lidan bazar li Kemchun na kuki ramnauping li ngahan khuilaka lidan sare khong IDP relief camp li vaya. Kem chili mi shap nga shika pam da khalei. Kem chili ka pam ping ni sampangda kem chun na chingri khawai ning hai eina wa khawai kasat haira. Christmas rawda atam hi saikoru khoka sa ka khui chingri khawai hotna khawai sasada kasat sanga. Ok thui abam ngada dei dali tu shot leya kha itung ngade khangrok chi eina ok thui khangrum tam phalungra akha eina akha we khawung wa khangrok li ka hap malai manada Kemchun na kasat sanga. Tu shot hiran ka raga hai hina naushinau bingwe rag ra damli masazing a sak pulung mara kachila MLA china hanga. Kanga gai le haira ka itungwe naungara wuivang paning pulung rada hang sanga. Piao mi ngarok da chingri ka hai kala saikoru wuivang hakasang re kasang ina Manipur semkalu shit sada MLA Kemchun na katong haira. Manipur li sakla ka hai atam hitharan akha sakhawai kala communication apong mashiman nga sakhawai hotnara Tangkhul community lila Kemchun na mayakngai phongshoka gachi ID Pauli hanga. TNL President Sakasa Hopingson A. Shimre, ADC former caretaker Chairman Mark Luiting kala ukrul ina pungyer with BJP miping Kemchun ling sovaya. Christmas nganai with the community saikoro welungli legashi khoka kasa ngayaw nga sakhawai atam hi jalaka ka Kemchun na Christmas atam hili shitsang khangrok mathamai nga sakhawai ningrin ina zata lidan withili Kemchun twi team chi jasat kamjong li wahawochi. India with President Draupadi Murmu Manipur li ungra gachili armed rebel group ngatatei kazang korkom na makhamyang awaw haira. Korkom Media Coordinator M. Shakhen na Mika Shokchan Pao Tishuda President Kaungatamli Group China Town Shutdown Saraji Haira. Kankhana Service Medical Fire Service Tirikala Ritual Related Od Wuivang Zat Ngasakrat Hanga. Media Pao Tishuda Kajang Hui Tarik Trada Akatang President Draupadi Murmu Manipurli Unglapai. Kala Tarik Trada Kanitang Nubilal Zimiksho Kamayon Lila Wazang Lapai Dale. Ka chi chingri khoka sakhawai maningla communities alungli yang shat marmeng sagrada korkom na phen haira. President Murmu khawungli korkom na boycott kasa phongsho khaira. Pi thrada kathum thang Prime Minister Narendra Modi khawung jili state ngakai khawai conspiracy akaya kanada korkom na claim sai. Indian Sarkar na Manipur we khoka kasa kala integrity undermine sakhawai sayada korkom na phen haira. यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। एविएशन दी कंपनी अखमांगना सिंह कहाई ही साजलागा गजी कांग्रेस कथानना हांगहाइरा. Aviation sector li monopoly like high hi ngalei hi wuivang dangerous saya gaji hangda Indigo ji akai khani ina high khawai former Union Minister Prithviraj Javan na hanghaira. Aviation sector li monopoly hak sangda khalei ji lansin rin serious threat ngasaya. Passenger bingli sajaya gaji hangda luiram jili khanghan fear sada lei khawai crisis lungli ngapumda khalei Indigo ji companies khani na ngakai mikhavai hanghaira. Javan na baume pingni kahang India we air travel li kamataya players kanina mungdale. Indigo na 65% market share kui, Tata Group Air India gala AI Express na 30% kui da kalina. 2004 li India li Airlines taradat sai. Ka aji kahaga companies kani mang dai da lega jihanga.
40 crore passenger shika wuivang airlines kanimang khalei rak radamni situation sakmei haurada former Maharashtra Chief Minister Jinhang Mathin haira. Indigo we management kasho ina flights Shasha cancel kasa lamaning akha pung sharara delay kasa yarili kachot mida khalei ajina zimiksho kachishata kaura. Manipur Sarkar Transport Department na Manipur State Transport Drivers and Conductors ping wuivang katomtheilak refresher course aya hapokhaira. Course Institute of Drivers Training and Research Center IDDRC with Conference Hall Dop Dusra Imphal Eastli Rungmia. PCCF and HOFF Chief Wildlife Warden and Additional Chief Secretary Transport DCI Anurag Bajpai Nagahang, State Public Transport Mathame Khavai, saikorali commitment khalei angrana ngejina chithaya. Mobility, safety gala public buses, hina pai methui kaji modes of transport ngasada ijam jama rojum nao bingwe thangwe kan khanali sakta khuimida khalei hanga. Anagahang Zingum Sharaka Witili MST bus Hapok Lishit Kavai, Naranda, System Technology Gala Yari Wikajihan, Ngajay Mamanda Refresher Course Chetargar Sawa. MST Service People Friendly Efficiency Gala, Responsible Sami Kavai, Course G, Sem Gahaina Dahanga. Traffic Patterns Kangache, GPS based Fleet Monitoring, Automate Ticketing gala electric bus higitha technologies ramamanda staff being on route kakhwili update gala confident ka sa trakar saya kachi hanga. Safety hina kamataya sada safe sada gari kathau, safe driving habits, defensive drinking gala effective emergency response higitha tamjithayaji. Gala passengers yang gasangli conductors we on route order maintain kasa la kharam gazat experience Matha khanga sakhi conductor witungli tiklaya gaji Anurag Bajpai hangsanga. Nubiland we hangchishat the Katruka anniversary commemorate kasa postage stamp shomi khavai Indian with presidently pohaira. National Federations of Indian Women with National Vice President Maisnam Shaki Devi Namaram Wuivang President Draupadi Murmu memorandum misanghaira. 1939 we Nubiland Ji Thotrin Jan de Kamataya Otshot na Kaji Maisnam Shaki na Hangsangam. Historical significance Ji Majutmida Nubiland we Maramli Ogatwina Takeaway postage stamp release Sakami Poira. President Draupadi Murmu Manipurli Ungra da Khalei welcome Kasa Pong Kashok in Gasoda Nubiland Maram National Syllabus Lila Sang Mikhavai Poira. 2023 li how ka phok tu shot chi eina shinausan kala naw shinausan le chakshi makeup sajaya ka chi hangda displays mi bingli ngak mi khawai ka janga phaikar khui mi khawai president murmuli nga kaw haira Bishnupur li khalei Vishnu Temple Preserve sa khawai Rajya Sabha MP Maharaj Sana Jawban aya Parliament 0 Arli hangsang haira Imphal we in kilometers mugada shini shika li khalei Brick Temple Goho Korum Shimji State with Vishnu Shrines Kamadaya Akhanada MP Jin Hanga. Sana Jawbana House Likahang Temple Ji Lord Vishnu Wuivang King Kiyamba 1467 to 50 Not 8 Edi Adamni Semgagana. Historical record Atishuda Temple Ji Manipuri Awunga na Abar Burma Awunga Wiena Vishnu emblem Sampang Highway Tili Kasemnada Abam Kaniwe Tukla ka high cultural ties chithaya da MPs na jawban hangam.
Archaeological Survey of India ASI wazingni protected monument sada khalei Burmese kala Bengali architectural influence sangda sem kahaina da hanga MB jina kahang monument ASI na mathamida yang sang khami darkar saya mathamida kahai darkar saya abam jili permanent caretaker chowkidar kala gardener mikhavai center saikorali pohaira kala abam ji tourist rakhavai promote sakhami pohaira Christmas Adam Hitharan District Headquarters li Shongfu Kari Ngazi Shun Ghai Telaga Kari Kham Kawai Ukrul Mini Secretariat Compound Shomi Haira Public Kari Parking Wuivang Ukrul Mini Secretary Tanggajidang Thor Pung Thuruk Eina Hapokta Ngazin Pung Thuruk Eina Tangda Shomira Gaji Deputy Commissioner Tishat Haira Yang Kami Hi Rakhara Tarik Magada Mati Eina Tangda Wuivangna Compound Shokamiji Traffic Kangazi Telaga Yari Wuivang Pakawai Paning Mida Maya Kamina Gaji Deputy Commissioner IS Ashishtas na Aya Chanpao Mishoka. Yarili Kachishat Sali Gaja Ukrul District Li Yariwi Karot National Lok Adalat Rungmira. Kayon December Kajang Huitek Trada Katumtang Lok Adalat Ukrul Mini Secretariat CJM Court Complex Li Rungmira. Lok Adalat Hili Kachachawe Court Case Wi Maramping Kala Ayinli Kangasun Maramping Gupsang Paira. Party Kanini we Kangayat Leda case Kangahaiji Ara National Lok Adalat Hina witness Mazanglakla Kala Court we Atam Zanglak High Procedures Mazanglakla Party Kani we Maya Kangarok Alungli Chingri Ena Kala Leishi Kangarok Ena Gupsangi Kachina Dahanga Lok Adalat Li Gupsang Gapai Maningaka Kwiga Gapai case Pingjia Section 138 NIN Negotiable Instrument Act Electric bill, water bill kala khangadate bill payment cases sang. Lok adalat hili sa khamaya maram khani shiwi alungli twi ngami ka khui aina mavai kapai judicial process wa phulungki kachi non compoundable case mazang mara family maintenance case criminal compoundable offense other civil cases revenue case land accusation case pending before court of tribunal money or bank loan recovery, motor accidental claims, divorce makhaning matrimonial dispute, labor employment kala service matters hikatahi zanga. Ladwida thanga sakli yarina kachikatha pending case later khalei maningaka pre litigation case sakhangai layaka mobile number 9862510525 li nghanwa paira. Maningaka Mini Secretariat North Block CJM Court Complex Ukruli Contact Sabaira. Lok Adalat Kayon December Kajang Huidarik Tradaka Tumtang Ukrul Mini Secretariat CJM Court Complex Li Rungmira. Pauhi Manipur State Legal Service Authority with member Secretary Alek Muivana Mikashokna. Ladruida Ajewi Kamataya Pauping. Manipur di shortly chingri khawai khamadaya phaikar khuida Meitei MLA na kuki gabam relief camp li wakhang han sampanghaira President Draupadi Murmu Manipur li ungra kachili korkom na makhamyang abaw haira Ajewi paw hiling chang haira paw na da thaina thum saikorali ringapha kala khamhai jimik shong sa serene